Aon ki nou a desan. Laissez nous abonner avant. Nous tenons celle-là qui l'a fait ni Adam. Tout le monde va essayer de me dire. Sa ki red la. Yo. Mwen kon sa pase mesi. Nous allons. Bon nou a, on ne moje. Wap explike nou sa pase men. Dan mwen di lò ki chou pase. Avan yon mese mwote sou ondal. Mwen la te bidem kase. Yo ki gwen ek ki choban de yon fete bola kay la men. Yo mi che pa kon sa wè glas la men. Oh shit! Ou kon bay mok do se bay ki glas. Le mi che mouri men, yo mette yon men. Yo mi che le fe kou yon glas la. Oh! Yo men, where you at men? So kon sakrive men. Ou konen Jamaican Louis Fene qui a parlé de l'âme frère. On prend gol on prend ça comme. La mouti man ke moun ya wè mou di ta fè si. Bon zou, on prend gol on prend ça comme frère. L'aime rive. On commence à bien. On l'âme cap vini. On fait un chaos. Yo, pour jouer dans pays 12 têtes. Oh shit! E mwen wap pale, yo wè pou bay proverb nou kon ap di bat do pou fè beya. Yo on vérité oui. Oh shit! Affaire men nan basse bola kay la men. Ou kon go basse. Yo malakom pou bra men. Yo si tellement bat la, mou fò kin de. Oh!